Ladies and gentlemen, boys and girls, brothers and sisters in Christ, welcome to the Blue Heart Podcast, where we share the real stories, where we transform lives into the real podcast. We are back again. Sasiphinde sibuyile njalo in the Chiseleng region, the number one podcast in the country. Today's topic is very heavy, it's very painful, and it's a real one. We are talking about something that is quietly destroying lives, families, a future, and you all know. I want to declare it as the national emergency. It's gambling. It's something that starts as fun, a small bet that can quickly turn into addiction, into debt, into depression, and also it leads into death. This is your host Thokozani aka Torres Magazi. Ntwana yaka ubulawayo kwanyama iphela kuphela amazinyo endoda. Kwantuthu ziyathunga. Today in the show angihambi ngedwa. I've got two beautiful ladies. Let me give them the opportunity ukuba banivusele. Ningabukani, vuselani. Libito lami ngingineliswa ngakambingo. Ngicela kunivusela ku-podcast. Namuhla ngikhethe ukujoyina yena Dube ku-podcast yakhe. Good morning, family. Nonvuselako uNoel Kunene. Losuka khona enhlanganweni yakaNatic. So losimenywa lesicavile namuhla podcast. Thank you. Yes, thank you ladies for joining us today. Esikhulumisa indaba ye-gambling. Nabaningi bayazi ukuthi indiza. And masithi siyakubuka vele this is a silent crisis that is destroying lives quietly, more especially in the kingdom of Eswatini. Please, guys, you are still tuned in the Blue Heart Podcast. Don't forget to like, to share, and also to subscribe. Also, kunale comment section lapha siyanicela please do comment. Guys, before sithatha nje isikhathi lesithi, I want us to talk about the real stories that are happening currently in the kingdom of Eswatini. Sasibonile emaphepheni, azothiwa kunomfundisi ugembule nga-25,000 ngemva kwaloko he committed suicide. Recently in the times of Eswatini, a young person died by suicide after gambling away school fees. And masithi siyayibuka, this is not just an entertainment, but this is life and death. So nina ngokubuka kwenu, the stories that you have been seeing in the social media, and more especially it leads to abantu bagcine bacommit suicide. Ngikubona kwenu engabe yini le nkinga vele? Siqale ngawe nje Nelisa. Dube angathi nalokuthi ngingacela ngithini. But nje le betting lena angicabangi ukuthi ifika i-involve nawe lobona ukuthi itawugcine seyikwende wagcina watibulala. Okay. Masingabuka kahle i-betting iyafana neligwayi. Oh yeah. Because i-betting inayo le height yide lofika kuyo nawubetha. Mawucala nje ukubetha uthi uyagemblisha. Yeah. Ikhona lemvo le bese iyakubita ukuthi buya nangakusasa. Asengithi nje udlala indiza, udlala nga-R2, Yeah. wakha 600. Yeah. Noma udlala nga-R2, wakha 8,000. Lithi lami kusasa utawubuyela uyophinza ufune lo 8,000 Plus lomthole cash. itolo. Yeah. But iqiniso lo 8,000 loyo ngenteka wena utambuyisela kuleli langa lelilandzelako. Ngathi nje le nkinga icala khona lapho, iqala kancane but uyibone ngathi into le yenteka. Ngenteka uthole lo 8,000 langa lelilandzelako utholele ngetulu noma ko 13,000. Uthi hayi namhla ngifake 100 ngathola 13,000. Kunale mboniseni longemanga lokubitako nje ukuthi le mvo itakwendeka utawuwina, utawuwina kakhulu. Yeah. Uthi-ke nasawungena eshice bese sekulanza le mali yabo ngoba masikhumbula kahle i-betting labo online gambling bakhiwe ngumuntu. Oh yeah, yeah. Angeke aze akhele ukuthi benefit wena. But Labanye bathi lidimoni. Dimoni yini vele? angeke ngithi lidimoni but nje ukuthi vele usuke so addicted. It's fine, you can speak from experience. It's fine. Siyakuvumela. It's okay. You can speak from experience. Angathi ngenzaba experience but ngathi ngenzaba ukuthi ngathi ngelenzaba ukuthi lemvo lena i-addiction iyafana neligwayi. Eligwayi, yeah, sure. Angathi Noel ukuthi angathini.
Okay, kuloku nje neliswa la kushintsho Yeah. lokuthi ukhanza ukuthi sengibhejile Yeah. sekunemali yami ledlekile. So Ijikile. indzaba Yeah. ye-gambling Yeah. ithi ngifike la nayi crisis, financial Oh, okay. crisis. Sure. Yeah. So kwanze ukuthi leli langa leli ngitawuyakha yakhe kwanze ukuthi lelinye ilanga angisayakhi sekunanasikhebezi. So yini-ke le bese ibanga ukuthi sengiphele kubuyela kule nto lena kunokuthi sengizama ukuvala nasikhebezi Isikhebezi. esikhundleni sokuthi ngibone ukuthi yathi Yeah. ngigubhela umgodzi nje Yeah. longapheli because each bet ifana nokuthi nje sigubha umgodzi. Eish. So ukhanza ukuthi sewubuyela kanengi ngalokuthi sewuzama ukuvala nasi isikhala nasi and lesikhala lesi awuzivali njengemali yakho. Inkinga ye-gambling lenye ngilokuthi yenteka in silence. Oh, yeah. Oh, yeah. Angiphumele ebaleni lokuthi ngiyagembula. Ngiyagembula. Okay. So kugcine kwakheka-ke emanga kuthini ngidzinga phela nayi le mali ngiyayibona ukuthi ngidayakha ngiyayibona nayo indiza yakha bo-Purple bobani kumbe bobani nama-colours lakhona lapha. So ngigcina sengicamba lamanga ngilandza imali kubantu. Oh, okay. Uyabo ukuthi le mvo seyikanjani? Yeah. Nginesikhebesi kwamine nje empilweni yami semali. Sengiphinde ngiyodala lokunye kwalokunye Ololokunye. and angathi lokuthi ku-blinding kanjani lokuthi awukhoni nalokubona ukuthi yathi esikhundleni sokuthi ngiyakhe le mali noma ngisave naku lokuncane lenginako ngididalela letinye tinkinga. So kunaloko nje okukhona. Yabona leso ngathi uyashisa ngathi ufuna ukungeda Nkosi yami. Okay. Okay. Yeah. Ngithatha le ndaba yaNoel yokuthi lapha usuke unesikhebesi Yeah. uthi ulandza le mali yakho lencane. Ngingabekisa nje ngento yokuthi emalini ye-rent ushodelwa ngu-R50. Okay. Uthi-ke wena ngalo R20 lo angithathe kulo 700 noma kulo 1000 lo Okay. ngithathe nangu-R20 ngitomane ngiyihlanganise ithi leyo mali ethingekako kutohlangana no-R50. Ukhaze ukuthi sekudleka lo R20 bese uyabuya ufaka lo R30 bese ithi le ngqondvo mase ngidliwe kangaka and naba boBlue ngiyababona shuthi sekutawulandzela bani Purple. emva Yize nazi ngisho nalamakhalazi yonini asenichaza ngalamakhala. kwa-Purple shuthi kutawulandzela bani Pink ngiyabekisa. So titshela ukuthi ngoba labo Blue bebasangitheni hayi phindze ngibuyele ngifake lenye Oh, ngisale okay. ngifaka 100 kenya lo Okay. muntu ohamba Yeah. siwonke. But mina ngifuna ukubuyela kule ndzaba yabo-blue nabo-pink nabo-purple. Bayakudadisha yini lokhu abantu noma wafika kule stage sokuthi sowazi ukuthi manje ngu-blue shithi vele sowungale sosuyi-graduate vele wena. No phela Dube yabona i-gambling Yeah. ihambelana ngathi Oh, psychologically okay. inalo lokuthi Yeah. no sengiyati ke nyalo mina ukuthi nase bo-Blue nabangi-10 Yeah. futhi kulandela Purple uyabona. So titshela ukuthi so wati kakhulu ngeke khona nabanye baze bathi nayithi 2 point noma mayithe 1 point bani bani shothi kulandzela Pink yabo Oh, yeah. kusotshela so yati. Yeah. Kuthi-ke nayithi 1 point bani bani bese wena sowufaka R100 wakho iphindze ithi ding uyabona ukuthi Funa le sound ithini le sound? Ithini le sound? uyayakhi ngibona indlela wenta ngayo ehena iphindze kuphindze uyabona ukuthi udaphindze ulandzelele enye Yeah. atagcine sewude kwayona le mali yale rent lobuthi uyakha vele lapho mentally Yeah. i-depression ngene igijima Okay. lapho. And let's ngikubonile masithi siya-check ama-statistics. I want to bring it home like la Eswatini, right? About 385,000 people are registered gamblers in Eswatini. And this is almost 25% of the population. Lokhu kusho ukuthi 1 in every 4 eMaswati is engaged in gambling. Ngabuka nje lana ukuthi nje lana singu-8 nje lana kushithi. Sikusele mina. And mawuthi uyabuka 73,000 people are active. Mangithi active ngiyabekisa nje nanguthathe nje lana uya-record. Ukwazi ukuthi ngiyalo active ngiyalo dlala indiza. Kusho ukuthini nje lokhu nje? Sithi siyakubuka nje silive la la Eswatini. Ngokubuka kwenu nina. The statistics.
And masithi siyakubuka, gambling is growing faster than job opportunities. Abantu bayagembula kakhulu, and numbers don't lie. Yeah. Yeah. Ngicabangani ma-ladies? Yo, iyavakala kuvaleti inombolo. Yeah. Kukhomba kona le crisis lesesinayo Yeah. nje Yeah. silive, because yini lele bangela labantu ukuthi Okay. bafike ekutheni yathi ngento ekasisombululo sami kunayo inhlupheko lenginayo Yeah. ngunaku kubheja-ke akusiko nje ukuthi kunendiza kuphela. Labanye badlala lo kwemabhola, Umdlalo yeah. bejela ibhola, labanye Ayi. maslothi, kunoyo nje unento Into yakhe nje, unomshikashika wakhe la athembele kiwo. So kusho ukuthini-ke? Cause lokunye engike ngakunaka Mantube ukuthi labantu ngathi ma-females. Oh yeah. Ama-females ngathi agembula kakhulu. Kanti yini-ke lokhu? Kunokuthi sima-females sinemthwalo. Yes, kona kuye kuthiwe indoda i-provide, but sinawo lo mthwalo wokuthi yathi ngifuna indvodza enteke. Okay, fast, Yabo, yeah. so wangifaka nje nakunelisa ukuthi yathi mina khona nakho loku ngisidile. So ugcina nawe utikhanza kuleso simo. So kumbe le financial crisis Oh lesinayo yeah. eveni Iyakufaka lokho. Yeah. iyasifaka sandla ekutheni sigcine si-resort-a ekutheni ase ngiphande lapha, Asengiphande. ase ngibuthabuthe emasenti, singadiboni lokuthi yathi sengiya ekufeni, sengiya eweni. So kucala kuyinto encane, kucala kube ngathi ngiyadlala nje Uyadlala, it's a for fun nje, it's a game nje, kucala kumnandi. kanjalo kahle kahle. Ugcina ufaka inhliziyo lapho. Ugcina ufaka konke, so ugcina u-trapped. Mm. Ukuthi nje ngicale nje ngento encane nje Oh, ukuthi okay. nje asengihambise isikhathi, asengidilibadise, and-ke vele ayi imali adikho. Because mangibuka leti nombolo, I want to link this to Scammers, I've realized like a social media, more especially like a Facebook. Uthola umuntu athi ngidayisa amathikithi, ngibekise nje amathikithi ebhola, subscribe-ani la kimi ngizolinika. Kuyasebenza yini lokho noma nje kudliwa le mali nje? Edu, Eh, phela ngiko bathi angathi indlela injani njani, yeah, but lengingakusho ukuthi uyabo bawulambile. yeah. Kude lelo bese soyakubukisisa ukuthi ingabe kuliqiniso noma kumanga. Oh, okay. Uyabona nje nakafika la kunawe lathi Yeneliso, namuhla ebusuku ngabo-2 noma ngabo-4 ngithi ngiyazama nalishumi lami ngakha 600. Yeah. Kusho ngisho nalesikhathi. Angisabuki nalokuthi lo muntu shuthi akakakhoni kulala, lo muntu lona akakaphumuli kahle. Nami sengitawufika ngigadzele ukuthi mane ngakhe leyo mali, leti mboleti azisebenzi. Nami ngisuke sengilizamela nje nangithi kulo munye akafake ilithikithi, akabhadale emalini, ngingamnika lithikithi, ngathi ngalitawina. Oh. Nami ngiyapredict-a Okay. ngiyapredict-a. Oh yeah. Kude lokuthi vele le team letawukora akudlali nanathi. Ngiyakubona lokho. But ngalokuthi silambile, vele utawugcina sewuzama noma ngabe yini lapho. Masisaqhubeka nje sibuka le ndzaba yendlala. Ungakhali Neliso, ungakhali. Yabona masiqhubeka nje sibuka le ndzaba yendlala nale betting. Oh yeah. Iqhubeke embi kakhulu because Yeah. bese bacela nabogesi bathi ngifake le-tender ngifuna ukuthenga gesi. Uyabona ukuthi le ndzaba ayisagcini lokuthi bengiswele imali ye-rent noma bengisele ukudla. Seyifaka ekhathi nemanga ukuthi lo muntu ugcine sekanemanga ngendlela yokuthi atokhona kuba nemali yekubhetha. Shothi le mvu iyachubeka embili leti nkinga tagcine tinkulu kunaleti. Oh yeah, ne. La ukhuluma indaba lomqoka. Guys, you are still tuned in the Blue Heart Podcast. Please don't forget to like, to share, and also to subscribe. Sesingayiphethe mantombazana, funa sikhulumise the warning signs, How can someone know ukuthi, what? Sengingene shaka kulento. I'm now addicted. What are the warning signs nje siwabona ukuthi siyambona lona ngathi unenkinga, because here we are not talking about ukugembula undiza in, but we want to create awareness, to abantu la ngaphandle. Kumbe timpawu kumbe leti longatibona ngato Okay.
wena ukuthi uyadike nyani Yeah. lemvo lena akusesiko ukuthi sengikudlalela nje bunanzi noma Oh, kuhambisa isikhathi. Oh, yeah. Kungaba kumbe ukuthi alisashoni nje wena langa ungakabheji lapho ubheja khona, noma lokunye ukhanze ukuthi anginayo le mali, Oh, yeah. but uma sowungenile shice ubona ngokuthi anginayo imali, ngawakha i-plan Oh, okay. ibuyela-ke kula manga la kaNeliswa bekakhuluma ngawo ukuthi bagcine sebanemanga. So nalawo manga nje, lawo manga la alibele ukuthi ngicela nje ngicela ungiside la, ngibekele indlovele le-serious ukubona ukuthi le mali ngiyayidinga. Yeah. So kuqala-ke ngala manga nalokuthi ungasakhoni nje lokuthi lendlule nje ilanga, endlule emalanga wena ungakabheji. So ngicabanga ukuthi lamanye ama-warning signs kungaba ngulawo, and kulaba semaceleni Yeah. kumbe bona bangabona licingo selihlala lisebumnyameni. Lethi icingo tanyalo sesiyakhona kufaka Oh, lawo ma-screen la angabonakali. Yeah. langabonakalisi. Lihlala lisemnyameni and angihlukani nalo leli cingo lami. Oh, yeah. Ngisekoneni lami ngefa njengoba ngishilo ekuqaleni ukuthi indzaba ye-gambling yendeka in Oh, silence. Angifuni ukuthi labanye abantu bade ukuthi yati mina kunayo inkinga naye. Kumbe lokunye sengingashiyela Nelisa Oh, ukuthi okay. naye Yes, angene sekasho futhi naye. kungaba yinto The warning signs lesingabona ngawo ukuthi hey lo muntu lona so addicted. Yeah. Eyi Duka wangibuza. Okay-ke ngicabanga ukuthi lokunye lokuba khona. Yeah. Uyabona nje awusakutholi nje kuthula nangabe Oh, kude yeah. ibhethi loyifakile noma selithikta noma sewufuna leyo 10 rand ukuthi mane ngizame ngaleyo mali leyo itawakhe, but uyathi usuthi awudliwe. So ukuthi nje mane ngifake ngizame. Labanye kubo-lotto rooms. Lomunye umkhandlu umumfu e-lotto rooms so wahlala khona sebayamata lokungathi ukuthi namhla bani uyeda makungake dibani shothi ikhona inkinga le khona. Uyabo lokuthi nje everyday wena lemvo uyayenda. Okay. I-gambling nje seyiphathe impilo yakho. Okay. Ngaphandle kwayo wena awukho. Okay. Uyeva nje ukuthi khona lokungahambi kahle because angakabhethi. Ngaphandle Okay. nokuthi ubhethela ukuthi utawina uyatawudliwa. Oh, yeah. Uyakubona leti Yeah. info leti kanjalo. Usucambela umndeni emanga njengoba ekasho Oh, yeah. lamanga vele abe sembili. Oh, yeah. But then mina ngakhona yini ukuthi ngibe normal gambler, ngingabi addicted. Ngizitshela ukuthi cha mina nayi minimum yami le ngiyifakayo. But ngiyagembula, yakubona. But ngigembula nje lokukahle. Angifaki imali yasemafilimini, angithathi imali yomshibo, ngithatha nje imali yami nje lenginayo. Ngiba nebudget ukuthi nayi imali yami engifuna ukubheja ngayo ngenyanga. Mawuhola ngikhipha nangu 200. Wakugembula ngayo inyanga iziyophela. Do we have such cases yini noma vele waqala wangena lapha ifamily? Ithi le ndzaba nawungakacali lokubheja ungabe usangena lemvo yakho yokucala ube technical ingathi lemvo utakuba ne-control kuyo ayikho, because lo 200 next month aba 400. Nawe lo 200 kuleyo nyanga leyo uwakhele 2000 uyabuya futhi nje angeke kumele inyanga lelandzelako But mangabe ngiyambona na umalume Tyson uyabheja uyawina. Drawing side ngithini mina psychological. angeke akutshele lo muntu ukuthi namhla ngidliwe, utakutshela ngalesikhathi awinile. Awinile. Leli langa Timshayeli utawuthula. Ngiyakuzwa. Bathi leli langa abuthe 2000 abuye akutshengise. Oh, yeah. Uyakumotivate lokuthi ngena. Uyabo usuyahawukela sinoweli wakhe 1000. Wena utabona lo 1000 angeke umbone lo 1000 lodliwe. Aze noweli awine lo 1000. Ngiyakuva idayisha technical number 200. Angeke isebenze itawuhambe ifeyile lapha. Ngisho kulamathikithi nawungabe uhlale phasi ubale lamathikithi losawafakile ukuthi ngimalini loyo. Noma ngabe ufaka 10 rand. Hlale nje phasi ubale Hayi namhla izumbulu phela ngiyabala lethi. usukela It's a lot ngaqala of money. ukubheja. Yeah. Sengidliwe imalini bengamwina. Ngeke. Cause lenye into iyakheka la ngqondweni, especially kulaba bebhola. Bebhola yeah. Uye utitshele ukuthi-ke Yithi lapho. cause banako lokuthi hhayi thina sigemblisha lokhu lokungcono kanti kuyafanana kahle Kuyafana. kahle.
ngidawuthi ngingayakha ngidawuthi hhayi ase nginyuse ama-odds kumbe kuthiwa Yes, nginyusa ama-odds kunyuke le-stake. angeke uphele kule mali le, angeke ume kule mali ukuthi nje mina ngifaka ithikithi la-R10 angeke kuhlale kunjalo ngabe sesiyaphuzisa cause uyayibona inkinga ukuthi uyibone mani lento and mase ngidliwe uyabo lama-effects Yes, ngifuna ukuya lapho kulama-effects. fanana Okay. angisho ukuthi Okay. ngidliwe R10 Yeah. lapha ethikithini Ngidliwe nayo u-5,000 bese already kule mali vele sengibhajethile mina. Kulo 5,000 ngifuna ukwenza nako. And then what happens mangabe le outcome wasaphumi ngendlela ebengigade ngayo mina? Nina phela ninike nithi ngidliwe igame inye. Ngabe ngithole 10,000 manje ngidliwe igame inye. Uyabuya ngakusasa. Uthi anginciphise Lama games. games. Ngifake na 100 rand. Ngisho nini? Akubona lo. Yeah. Uyadliwa nangakusasa lo 100 rand. Lapho udliwe ekugcineni. Angidliwe nge-edit time yakubona. Lempo ihamba nje kanjalo kancane 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 uyangena. Yeah. That's why sibona vele abantu ba-commit suicide. So guys, before we wrap it up, ngokubuka kwenu nina as you know, as experts in gambling, what practical steps can somebody mhlawumbe lo se-addicted to gambling iziphi izinyathelo angazithatha ukuze eme lokugambula? Because I want to believe lokuthi in every addiction kulula ukungena but it's difficult kulokuthi uphume. It's either uphuma ngelibhokisi soshonile. So nina, what advice can you give to somebody else lo gamblishako la ngaphandle? Yeah. Okay, kumbe mina kwami kungaba yonke into Yeah. ngokuthi u-acknowledge ubone lokuthi yathi mina sengisenkingeni ngingakafiki la ezingeni lokuthi ngibone lokuthi-ke yabona-ke loko akusesikho angeke ukhona ekusidakala ngiyaye ngikubone kanjalo. So kumcoka lokuthi uqale ngawe lokuthi utibone lokuthi yathi loku akusasiko angadi-ke uma ungakhoni lokutibuka wena cause siyaye sithi umuntu nomuntu akaphathe nje isibuko sakhe atibuke yena. So uma sewubonile-ke lokuthi yathi ngisenkingeni thola phela umuntu nawe utawukhulumisana naye cause ngenteka yena utawuphuma utakubonisa lokuthi nje umuntu akubonise lenye indlela yale mpilo akufanani nokuthi ngawufela nje ngekhathi mina ngithule nento yami cause lokuthula ngiko lokwenta ukuthi ugcine ubona ngathi yathi le nthambo ngiyona i-solution. Ngiyayibona angife naleti info tami because lenye info lesilimatako sibani siyajajana mani sibo-Judge Judy. Just Judy. So kulukhuni lokuthi ngidawuphuma ngibhoboke kuwe Dube ukuthi yade Dube ngibhekane naye inkinga naye and ngifike khona la kunayo inkinga naye kube lukhuni lokuthi ngiye kuwe ngiyocela lusido. So uyabona lokuthi uma singazama nje kwasathine sinamaceleni sizame lokuthi bantu singabajaji kumbe kungancipha nalezinga lokuthi bantu bafele ngekhathi bangadikhiphi lezinto leti ababhekane nato because wonke muntu kahle kahle unalo lidimoni lakhe lalwa nalo internal. So lemvo leyo iqala lapho ukuthi nginalo lidimoni nalo noma ngabe akusiwo ukuthi ngiyabheja but khona lidimoni lobhekane nalo wena nje ungumuntu umuntu. So ngicabanga ukuthi nje lokukhuluma but leli lokubheja mani because there's a case umjida waya le kulama gambling sites angibeki njengamuntu sport wacela ukuthi cela bablock i-account yakhe kodwa kwaphela nje 2 days waphinza wabuyela umuntu wavula i-account. Usuyayibona ke lento ukuthi akuhambi kahle akuqale la kuwe wena as a person. But kunana statement nasi bathi winners know when to quit. Singawini mina ke ngiquitha nini because mina ngigijimisa nasi statement winners know when to quit. Edube ngeva Dube ukhulumisa ukuthi winners know when to quit. Ithi-ke lenzaba ngala ka-psychology there is now kune-therapy nayo lehambelana nabo cognitive behavioral therapy. Ithi-ke kumele ucale
ufundise le ngqondo uyi-train-e Yeah. ukuthi i-challenge le belief yokuthi I can win, I can make quick cash. Yeah, quick money. Isuse le belief leyo. Uyabona mase u-challenge le ngqondo yakho, wayisita through i-therapy, waya ku-support groups, wakususa waku-eliminate nje ngalokuphelele ukuthi ngitowina, noma kutowendekani, noma ngidowakha imali, noma namhla ngibheja kwegcina ngawina, noma mangibheja namhlanje. Mawungacale u-eliminate loko nje, wathi ukuthi le site le yakhiwe ngumuntu lofuna kwakha imali. I like the passion behind it. Angeke awuve bantu, angeke kuthi wena, mina nje angeke ngize ngakhe i-betting site ukuthi ngiwinise wena. Noma ningivunse, uthi ngamvunseni bathini, bathi banjwa ngaleti kudlala. Vele utamthola lo 3,000, but le 3,000 utamletha times 5 ngiyabelisa, solo umbuyisa kimi. Ngeke ngabona lo munye abedlala kahle nje, wacala kancane kancane kancane, but yase yadleka le mali ngale ndlela yokuthi ufuna kuyibuyisa, waqhubeka wayifaka. Ngagcina ngathi ngibhadale before uchubeke, wabhadala imali yami wayibuyisa, wachubeka kwase uyadliwa-ke. Ngoba bekubonela ukuthi uyangikweleta kakhulu, yabona, but naye angafuni ukuyekela, ngathi ufaka imali yami. Kuloku unginika ngayifuna, ngathi imali yami wadliwa, wathi uyabona ukuthi le mali bengibona sinale yami ngagcina ngidliwe la, ngoba uyangikweleta akangibhadali, but uyakhona ukuyifaka lapho. Yabo ukuthi le ngqondo ukuthi likhuni kanjani, utshela ukuthi nakayifaka lapho itawubuya seyinenye, angeke mina, yabo, ayikho le nto, ngile belief lesinayo nje. Cha, ngiyanizwa Magezi, mhlawumbe sesirepapa. Ngicela ukunika nje each 30 seconds, and also give advice to ama-viewers ethu langaphandle with regards to indaba ye-gambling. Just nje strictly 30 seconds. Asibonge tu. Manje nje sengabathi ukukhuluma kwami kule mgaka ngangidliwa nga 30 seconds. Nkosiyami. Kungaba kusho nje kuma-gamblers la khona ukuthi le mpolo oyizamako ngeke yenteke. Angeke uphumelele nge-betting. Nakakutshela omunye athi mina ngathenga imoto nge-betting. Hey. Unemanga lo muntu loyo, akakutsheli ukuthi wadliwa malini ukuze afike kuleyo mali yekuthenga imoto. Oh yeah. Because le mali leyo ngenteka ukuthi uyifike kiyo sekaboleke emaceleni, wacela abantu bamfakele ku-mobile money laba fast, laba ngeke baze bamsithe. Ngenteka namhla khona la uhleli naye nje eceleni kwakhe, loneda ikweleti ngenxa ye-betting. So singacela nje kuma-viewers ethu ukuthi asekeme ngale illusion yabo fast cash. Ayikho le mbo le, imali yasetshenzwa la ngaphandle. Amen. Yes. Yes, Nowen. Yes, do. Sibonge nje Thuba. Kumele ngingakusho mina kuma-viewers ukuthi uyathi imali ayi-use isinetisa. Oh yeah. So lokuyicosha siyicoshe nangeti impilo tethu, because impilo yakho i-variable kwendlula nayi-bet Oh nayo yeah. lothi wena khona leta ukubeka khona. So masingake sitibeke nje embili, sikubone sibuke lokuthi vele kuyangisebentela yini le nto lena, siyekele kuqosha into lesingeke siyikhanze njengoba Nelisa asho. So kukhuthata nje kubabukeli ukuthi asesivaluishe nayo impilo yethu lesinayo, nayo i-mental health yethu, because lo munye wakhuluma ukuthi akasakhoni nokulala, nalokuthi sekuthiwa ubalekela boShylock nje, ngibalekela abantu bani ngimkweledako ngento nje lengekho. So yeah. Ladies, thank you so much for such an insightful conversation. Siyabonga kakhulu, we really appreciate as the Blue Heart Podcast team. Ngiyathemba ukuthi lamagama enu akhona la zohamba khona, ufike khona. Lo gembulayo asekeme, nalo bekacabanga ukugembulisha asekeme. As we come to an end of today's conversation, I want us to take this moment and I want us to reflect as how many dreams have been buried because of gambling, and how many families are suffering silently because someone they love is being trapped into this gambling. Njengoba sesivala le show, please guys don't forget to like, to follow and also to subscribe. God bless.